की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Minimum commitment. Can come in Jinjar Maki, the Pirung, the Capital of Kajing Shimkia Jung Chief Executive Member Burim Kakasi Hus Autonomous District Council Bapanya Sing Sim Shen Kadong Ringi Kabahap Hakashnong Renja Kanzakami Paho Yakum Bakani Kadong Kansayoru Yakasurok Kapinsuk Ekipat Ba Hakalet Kawan Kanang Banpit Urlong Gajing Tumo Lapin Long Gajing Jurip Hakastep up way Trigunaitung Arachar Alpusan Dekino ilam jang dorbash nong renja ringkat langki officer jang PHE Electrical Division Plamik Madu Executive Engineer ba Emlan Sun U Executive Engineer PWD Central Division Road ba S Letem U Assistant Director jang ke ITI ba Karshi Yeng ringkan kejinan lang jang ba penya sing sim pagi-pagi ba nang shnong Dia temuk ngistik no kata 3.5 ke abin. Kamu na site jung kawa. Ke intention kalau kami usaha kami dia kan mengira ini nanti bukan coach from house maka jitu kalau bangin langkah ke watershed sih. Teknik ini mission ada kenika expedited drilling nanti sebelum ini tim kami ada deh kini tinggal apa kenika good discharge tim kami itu apa nih nak snow bikin air di cakap kami lah nak snipe from house kami lah install pumping machineries but ini pumping itu nak kalian jom ini ke department ini kita kami kalian jom bikin air ini cakap yang bikin lah dan dia sebenarnya tekniknya ini bukan pada sekali itu. Kamu tak mau ke area tentang apa? Yang terakhir ini area bang ini kita kami ini tak ada ketin mu. Nanti ketin. Kamu tak mau spesifik. Ada spesifik. Kan? Tinggal ni ini kita ada spesifik untuk ini. So ini dalam ayo dalam kamar treatment ini seperti ini. Kamu tadi akan di pumping house lakajong, tapi lakajong. Kan kita kami ciptakan sebuah lain di Kamu ke jindon ke Saya ni aku punya keren lah, bawa beli ni keren mana nanti kalau lagi ni kan semua yang review ekonomi dan instruction masuk ke tempat pengen agak keren ya. Awan kalian di school tu. Ini awan masih dekat sama dia. Tidak hari kita ada pasien di dalam itu ada untuk lain. Ayo tuan ini standar itu. Di dalam dia punya itu nama ada pun di besar juga. Muk masuk. Yang saya tak Jika kami mengkasih dan longkan ke joint section, memang penginstitut Naboro Artillery Department Technical PHE but PWD kini kita kah berdengkam. Sedang ilah suku nanti kumno tergabut ilah pun approach part sana kah ke department itu. Nama minekran lupa sa kerjaan tentang department kah kan mengirim ini pak suku dan saya mentah besar ini dari Kampung House dengan ikut kapno ke area yang dekat. Kita ni lah saya dari jadi apa kami kebetulan ada sesuatu. Hukum kita itu sampai kelak dia di kepala Iban lek stu rakam dah kata kan. Te stang ka way lada ngi shubu ka gate no kandon no hadin jong ha tang sudap katu ka biang na kumno. Long ada kalian jong ngamden bor ban ai ban emu long suong ada ngisna kan kemong ba makani ke institut minum jenjar di kena adin. Ngarteng la ai surok dei benar ban song bro sisi dan hi kibun ba kam sneri bahang ni lagi ngidang aplan sendak we ke kom mangin le nama bahang ni mentah mandang kam step dan indri kam sibet sipang kini ter kam sneu sudah. Tengi hab dale kata kom ba ya kena ranum thot ya kiru ya kasnong ro kan dan jengdu nong ei long ini suk lang kan bahalang kan ngangas mo ban ajing mot kumne ba litap engineer PWD ba lada propose ya kani ka approach road shati shapam house dai nang ni ta kamut hab I fencing ru kan ta kata ta kala long safe long jong
joka kani ka narut wa li to ka ka fencing retaining wall mo si ai tang chin link rin national site na siapa ni ke madan nakamta ka safety security ban ya pet lang te na ye ini area long ban mo long naseng samlash nong VDP nong kin ya don ken ya pet ya ka baha ka miat kini jaka banam shue ye long wadam de badan kani ka jing thmu le se kata nam ta jing bahalang jong ka snong hi kawe ka jing thmu jong kani ka jing kendu ka long ba kawe hi kade ya kani ka ka ba kila dep explore haki senam beladap te kat kum ka report bangyo ni engineer bade jong ka electrical bade pe kani ka jaka yong ba ka long sufficient ban supply ya kani ka locality dan namar bakade ka ongoing project tengi squat ban bud dien ban pendap no kham kloi ya kani ka existing kan ka don hang ni ka burwal te kamut ki don kamsa kumba ar hajar square feet ini jakaban bu ka pump house bat kani ka hot ini hang ni hibadon la dunaro kan ni bala snal yang gini bakar nambah ban pra ka tegi ek dum lu ni ka dik long do mau te kabaar pan kadai ba ngi donjing tmul ada yo ka jakaban penpoi ka surok rong motorable road black topping hadu anti pump house ka ba PI ke beladap ke barim te haju ka poru kan long jimentoi le se kiniki yang ki bah ngi dong ba shatem te abangi ya pet mentang nakaliang ka shnong ki ong ban khamsuk le se ya pisia na ai bet ka wejing kiang shani te dai kren bahapat menta ban shnam sa ko wejing kiang ka expenditure kala bun te le se kumnongin ya binang ni ringin don kam ka space nang ni kat ben biang ban yo turning but na site jong ni kawa kan don retaining wall ban tre da PWD but kumba 100 meter kumba ong i ba letep da kumno kala biang le se ban yo e ka wit hadu anti pump house kan te but nalor kataru ha ka site jong ni ka ground jong pi pen estimate senan man snaba ka fencing senan ta ka security safety pat long mdei ban shuong ban sherung pai ba ka bomon hot te tang ita hingi one da kanika joint inspection ong ban suthu le se kumno jing don kam kalenti dia ben jong em na site jong ka ini balor protection dan ya kanika madan ni kan long shubudala ai retaining wall kala ne snan jakaru mentada i kumi teng wan umba ka khu ka bam ka khndo kanika jaka siaru Tena ta kenang baha kenang kuj. Sapiru kene ki klau gitu kene badan yengru kalong gading mentoy. Re pun mensua kalau adon kejing keren perengka ITI kop kita sedang macna kene bat kasnong lu. Hakaba ka adon ka mutual understanding verbally ngathai ka simdon kanu kanu thok. Hakaba kin pendon kamlang kene madan. Tien re kelong ba pat ada ka institutions ka adon hang ni ngin kwa hiru bangin ong bangin topel ya ka baka ka institutions ka don kam tien re yi pat bangi don kam kalau ini genti bo koi be seru sate sapo ka pom house mangi don kam ka te mar hadi na bun dala le ti body shed e to ri te ka ju ha ke ma te kumba tien da de bang yu dong kumbala ya keren menta nak yang isa e ka patai lut ma ban yu ting dala national retaining wall along privacy jong ka institute ka ayo bahasa to long kalalat ni sistem balakang wai te kam don chu kono ke jing bawa mono ba kin yo asal di kiwegi ar kon chuan ban yu makalok mentar disebut sultanat hakaba haknika step pemerintah ngiyo ban ya wan ban ya penbet kat kum ke jing ya keren ke bangla da keren kum ba RTO mensua ren kat ni minister si brokhoj hakaba ide bat ka kanika boring ke bala dan hani nam ta ka PH bat kum juru ya kanika surok PLD ke ban mi sedu pom house di mentaka sengi mentaka step ka ngila yo hakaba nakaliang boro ar league department ringkat nakaliang jongka DECT ke balawan ringkat di principal jongka ITI ringkat iba penyan sing iem ngilang dan lang hang ringkat competition nong nak banta bangin ya pet pat kilai ai la ka jong jing patai hakaba ngi tikina ba ka kam ke bala ju sa teng la bun snem menta hakani ke inspection ke bangi ya kenduk menta nakaliang ki officers of department jong PHE bagi PLD kila adu ai ka assurance hakabakin la ban penbiang bat kila pentip ini ki jaka
ya ke jing don kam jong jaka ke jong ki kat kum ke jing don kam ke baki ki don kam tinggi scam ba lingba ka tanah jong labor department hapo ke jing pe jong assistant director ibla awan ban dan rengkat ban ni menta ibla sim in ai ke ni positive report ha ke bangin la ban pin urlong pat ya ke ni ke jing don kam ke ba kum ke snong ni la khmi ti la bun bun snem ti nak liang ke jong au orang ba snong rengkat ke khot committee snong ni ai khobele sikade ya ki ministers in charge ki balong so prompt le si ke ba kakam kala state ha ke ba tang ha po RTO yang ala ban wan le ke inspection bat nginget scam ba ke kakam kan ya state kat kum ke jing don kam jong snong te kham tam ni le ha ke bangin ai khobele ya i ba penya sim i la long i ba sim initiative ya ke kakam ha ke ba ila sim khiana ka ban ta ban pentikna ba ke kakam kon urlong no kum bangi kum ki no penya snong ila khmi ti la bun bun sien ma ke inspection kam de tangan ni sien ke ba mentang ila juan la ar lai sien te ringin scam ba kan ni nom de shu ka ba saw ba ka basan ndek ni long ka sien ka khat du at bangin scam ba kan ni ka jing thmu ka bangi wan ni ka long ka ban long ka ba sai so bat ka ba job bat ka ban ai ka jing mentoy ya ubobun balang kham tam ni le ka ba de ko umbam umdi na ka ban ta ban la ban pin bit pin biang ya ka snong ka thaw hi ba ko we Wat penleno yakni ka kabu ki sopti tho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta phila banyo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti tho ba shongdor hinyo po hajar chaneng phinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka binta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra